Yang aki din! Alaysa, sika ba lang di makammo diti pwesto ka? Ada pa panag? Papanamanan ay manong. Manang kunam. Mamin ano ka nga isuro, aday tatiawag mo kanya. Ngam apayasaan mo ama irwam. Nagrigat mo't ngamin manong. Lalaki kamot lata ngamin, uray anya ter aramideng. Kaya't mo tay katin ka trabahador ko? Ah? Ay, kwa. Saan amanang? Amumot ang nagrigat ng sapol iti trabaho. Mabuting ka matlagayang. Kung nakarikrigat ka nga isusuro, anya laki din. Alamanang, laglagi pag akanayon, amanang tirumbang ngayawag ko kan ka. Tapno din nakikikaten at trabahador mo. Hi, beautiful. Gumatang ka kadi iti pagpapintas, sir. Saan nakabakla niya? Nukas na, anya nga ron tigatangin nyo. Pagpapudaw, ado ti rejuvenating set me, sir. Agpili kayo laang no anya ti kurso na dayo. Ado mo laang ti sabon mi apagpapudaw. No ibagak ngay asika ti kursonadak. Sa anak met a for sale, sir. No saan ka for sale? Anya ka nga rod. Daniel, my love. Adda ka magayam dito eh. Nabayag ka din, urayan na. Ada ka matgayaman. Sa dino tinap na panam. Apay, agselos ka kadi. Ikanak man kidi ti kwarta. Pangusarami ti kwarta. Ada kayat ko agatangan. Sige, umay ka. Tama pang tagatangan, ti kayat mo agatangan ako nam. Ala, mapantang araw din. Alaysa, agbantay ka na laing, ha? Sana day tamang kigargarampang iti customer der aramidam. Che? Ala, umay kan love, mapantaan. Sapay ita ti garampang. Naglawag mo't nga iso ti garampang. Yaks, kukwartaan ti lalaki. Hay, unay lakit din ayaday ta abakla. Nagwapo abakla ng kukwartaan ti lalaki. Imbag ta saan amabangkrap, gapo iti kinalaing nang aglalaki. Hay, anya lakit din ayaday ta abakla. Ita talagatang tanti kursonada mapantalon kan jacket. Sa dino pa hindi kaya't mo papananta. Mabisinak. Mapantamangan iti paborito ka restaurant. Sige, amin na kaya't mo ikarigata nga ipaay. Ngam pang-aasim kumamat tadi na kluklukwan. Kaya't ko asyak lang ti babae ti biyag mo. Siyempre mo ta. Aging ga ama ipapaay mo amin nakasapula. Si kalaang ti bakla iti biyag ko. Anya lagit din. Ano ti ko na? Bakla? Wen! Saan ka di aday tama tipod no? Ay, diya kaya't ading ganda itang. Kaya't ko ading gana babae ko ng kanya. Ala, babae no babae. Mapantang araw na iti restaurant ta kayat ko. Taija iti pangananta. Anya laki ding. Hoy, siga babae. Noumay ni Daniel dito yung awanak. Saan ka ang makigargaramping at kan ko anak? Gaputa ka ayan-ayat ko ni Daniel. Ni, sa anak mo't ang makigargaramping at manong, ay manang kunak kuma. Agliba ka ba ilaang? Idin to nakita ka maya, ti panangisam mo kan ko anak. Takunak no customer ang umatang. Ngam lalaki mo't gayam. Wen, kat itataam mo mon, likli ka mon ti makigarampang kan ko anak. Pagtugaw umlaang kat pagurayam kas jay. Win amanang, jak mo't lapagan ano day jay alalaki. Anya? Agin-agin ka pa ilang? Anya kumati saan mo ang pangayatan kan kuana kat nagwapong tupay? Awan mo't kwartak nga itad ko kan kuana. Saan akaslakan ka, nga dakwartam nga ititad mo. Impagtam mo, iso asaan munto ang maagaw kanyak ni Daniel. Ay nakukam laang manang, jak pagan ano tikas jay alalaki, ang lalaki di.
Nasayaat maita, nagawid kita arabi anak ka. Kung naknusan ka manan nga agaway, Apay tatang, at ka di bagayo? awan nga ron masida. Apay, naibusan dyan tin ko kininana nga pagpalengke na. Hindi pa yung mat na panalawas na jay. Apay, saan kayo pa anangan aya? Nangan kamain kanina ng mau. Ngam noodles ti sindamay. Ay, na yan ay tikastoy. Mala, ikak ni nanang iti pagpalengke na intundigan. Si kangay anak ka. Saan ka amangan? Nanganakon. Nanganam ngay. Kat ijay panganan Ay, imbag ka pa nangan kagayam iti panganan. Di man lap apalan yun ako naktatang. Saan kayo na matanagan? Taikan kayo iti gatang nyo iti masidan, tunbigan. Nanang, agtuyan ti pagpalingkeyo. Ay na, agyaman anak ka. Ay, pumanaw ka kadimanan. When tamo yung mat nga ada negosyo nga sa sikasuan. Kaano kan tumanan nga agawid, anak ka? Saan ko ang may bagano kaano? Nadam kumakanayon ti bagim anak ka. Wala nang. Sanda ka pa kadanagan. Manong Johnny Matdayta. Ada ka po nga nagwapo ang lalaki. Ay, siyak man, tiyo man si Degkarakwada. Siyak ti mami sir, iti inumunda. Hello sir, good afternoon. Inya ti drinks yo? Evon, di ka kagaya magtrabaho? Wan manong. Ay, manang ko na kanya. Gapot na babae, tirik na. Ay, sorry, manang. Saan nakadingayam mo iti dahito yung nakapimpintas a waitress? Iso ni Evon, karubang. Kasmatla kanya kapintas. Hi, Yvonne. Hello? Anya ka diti inom yo? One bucket of beer, please. Okay, ma'am. Excuse me alaak ti order yo. Uray mo lay surot pa nagkitang din, Evon. Saan kumakakumpon hindi kitaan? Tadakmat na nakitaan. Kanyalaki din. Ultimo ka di ikikita kiti napintas abalasang kat iparit mo. Siyempre, kaputa masaksakit anak man. Malangaro din. Saanan? Pakabasulan pa'y ultimo ikikita itinapintas abalasang. Katapintasak mat, Nagko na. Apay, saan nagharuda na pintas? Hindi pa nagkita. Ha? Ay, ko. Napintas kalatan. Anya lakit din. No kasta, adamanin lalaki apag mamauyungan ti anak ka. Wan na. Isu amin ti nagbayad iti bilda. Ay, mas asiak matlaang iti anak ko, Ibon. Gaputa ka sa pulan na pa'y tiag gastos, tapno laang ayatan ti may sa lalaki. Wan nga rod nana. No apay mat kami nakas di ti pan nakaparswada. Nadamat laang kadakwada amang kontrol iti riknada. Kinsaan da ko mga ipalubo sa kwartahan laang ida ti lalaki. Wan nga rod anana. Bagbagaan nyo di anak yo. Ay saan na ka nagkurang iti pampagbaga, Ibon? Agam talaga ang natanggan ti ulo na. Kasano mat ngamin nana. Awan mo ti manghayat kadakwada no awan kwartada. Kasano nga ruda no maibus ti kwartana, di saanin akayat da dya lalakay. Talaga anana. Banawan nan ano maibus ti kwarta ti anak yo. Sikaman ti mangbagbaga iti anak mo lakay. Adaman ka no lalaki nan. Sikan ati mang bagbaga. Kagura naklaang na bagbaga. Ang mga no gumura kat saan maran nga gaway. Amumay takasta ti inaramid na idi inungungtak. Ay bagbaga am laeng namin saan mo nga ungungtan? Ay, nagrigat lakit din ti maadan iti bakla nga anak. Kakaiso na lang arudan nga anak ta. Ang bakla pa'y Ay katagiaman talatan Tada anak talakay. Di kan agreklama
Hi, Miss Ana Pintas. Anya ti masapol mo. Mailiwak nga rod kan ka. Iso anak ka umaya. Ulbud ka mat alalaki. Amok mat lang akwarta ti masapol mo. Isungadda ka dito eh. Si Kamat. Nagsakit matan, di ba nagsasaong? Kat agprisumot. Nasakit ka di ti kinapod no? Amok ani manong Johnny ti masapol mo. Ay san gayam? Ti kwarta ni manong Johnny ti masapol mo. San ka de? Sa dino ka di dayan na ya? Yaka mo. Api nga min asaan ka ngagtrabaho. Tapno saan ka adumawdawat iti kwarta iti bakla. Oho. Agparigat agpaila ang agtrabaho. Idinto nga damot panglakaan, anya lakit din. Sadot kang arud ano kasta? Sadot no sadot. Basta tinapatag, saan ka mabannog. Iso asi ka. Mangbirok kamatan iti makaipaay, iti amin nakasapulam. Tapno di ka nagananos nga aglaklako. Nagpintas ka ba yung nga rod, anya lakit din. Ay saanan manong kabailak abyagan ti bagay. Asan ang masapol amang biro kak iti mangbiyag kanya. Love, madimat ang trik na. Mabaling ka di akatuan na kagpa-check up. Anya? Ay saanan? Mapan ka, siksi ka. Anya? Pa'y panangisakit mo kanyak, man. Na, agpakadwa ka, iti sa bali. Apay asyak nga, iti pagpakadwam. Asino kumangit ipagpakadwa ka sa bali. Kat dagiti dadakkel mo Apay di na kaya takadwaan. Kwartak lang ka di tinapatagyan ka. Ada pa panak. Sige, mapanak pa. Amangan numaladawak. Si kapay lang di makamo dito Eliza. Madi nga mintirik na. Aywan amanang, agpa-check up ka. Iti kasta, masigod no anyaman day tarikrit na. Alang Rod, agyaman na kiti concern mo. Ni Manong Daniel ngay, sa dino ti ayan na, takaduan na kakuma. Tawanan pa'y na lalaki. Tinakitin kaya takaduaan. Mangi panaknak at tila ang kwartam tinapatagkan kwa na. Nagsakit. Nagsakit na panutan. Ay namanong, gapot ay palpalubos mo, apasakitan da kalatan. Kasano ka makasapul iti lalaki, sana mang pasakit kanya kaya. Ay, daka mo amanang, ngaman niya nga tanu babae laang ti birukam, saan kat alalaki. Jay babae ang mangayat, kan mangaywan kan ka. Saan kat alalaki at ikwartam laang tinapatig kadakwada. Anya? Ala, saan ka pa'y arumrumwar? Agpaimbag ka pa'y dito'y balay. Wala na nang, kabilida na kasta. Ayan tay lalakem. Saan yun ngay palagip na nang? Awan bibiyam tayo kanya. Di na malagip akong sta. Ay, una yun na ya. Awa mo laki di nasaya at amatumpo nga maun. Awan nga ron na nang. Hinton kwan, pinaypaysukon ti bagbagan ni Eliza. Anya ti bagbaga na ya. Ababae lang tayo sa pulag. Ay kat nagsaya atan ngay no kasta ti aramidam anak kaw. Ni alay sa ti armam. Kaputan na singpet day dya babae. Kinagagat pa'y. Ha? Naimbag nga oras mo, manang. Abay na kaumay ka, Yvonne. Pasensya ka na kasi titsura kasi maungkan ka. Agsaksakita kami. Manunghal daw. Isumulagayam, manang. Isumat lagayam nga. Isumulagayam, anakitak ni Manong Daniel, nga ada kadua na sa baling may ijibar. Tiwanan ba yun ang lalaki? Ay, insukat na kan, gabuta masakit ka. Babae ka diti katwana? Saan manong, bakla mo't laang. Yeah. Naimbag abigat mo manang, naimbag kagaya man. Manong, kulang kanya ka na isa.
Ha? Abay ngay manang. Diyak kayat taamangan no ikatin nakatrabahador mo. Kun mabiit man lang. Abay ngay alalaki matin ti boses mo. San ka ngay katayin? Kaya't kung dagbalbali wala isa. Kaya't ko tong palan tinaysingasing mo kanya. Ay kat nagsaya atin ngay manong no kasta ti aramidam. Tangay luklukon naknutlaan dagiti lalaki. Isardeng kung daglalaki. Ngamne, saan ka magbababae Agbabaya ng may salaan a babae. Alaysa, kamot dyanan na. Sinumbatan ako langan. Gaputan nakitang anapudno ka. Kan agpaiso ang nagbalbaliw kan. Kat ikarikin ka. Asan kanto alukwan. Ikarikmat kan ka, nga ayatan ka. Kas iti panagayat ko iti bagi. Nukas pangrigan tagsakita. Kaduan na nagpa-check up. Kat siyempre kat namnama kakas nakamat kanya. Nukas tangarot. Kaya't kung magkasartan iti mabiit. Agpaiso, Saan mo kanya kaya? kaya't ko lang unay apay kit din na saan nga Hi, Miss Beautiful. Sika, Oh, abay kasta ti reaction mo. Kas kala nakakita iti alaniya. gaputa al-alya ka iti panagkita. Oh, at dayamat alalya naggwapo. Gwapo ng sadot nga al-alya. Oh, anya ti masapul mo? Ayan ni Johnny. Apay, anya ti ibagam kan kwa na. Hawagan man. Ibaga masapsapulag. Jak kayat, kan manipod ita, adaywamon ni Johnny. Oh, abay matakayat mo nga daywa. Gaputa ka ayan-ayat kon ni Johnny. Aniya. Bakla ni Johnny. Ita, ibagam akayan ayat mo? Apay, awan ka diti karbengan nang agbalbaliw, No kasta, ininteres mo mati kwarta na. Agin kamat. Asaan mo akayat ti sumabol iti mang biyag kan kaabak nang ngam pimatol ka magaya mo iti bakla. Saan ka di akinunak ang nagbalbaliwan? Kandi nak ipadpadakin ka. Gaputa siya, kabailak asubadan ti panagayat na kanya. Oh. Saan akas kan ka at ibagim laang tinapatag? Idi nagsakit ni Johnny, saan mo ba'y apinagan akmustaan? Gaputa, kwarta na lang tinapatag kan ka. Anya? Katuan mo, Ang paiso ti kinunan ni Liza. Isang manipod dita. Saan kan nga umay dito eh? Gaputan ni Alaysa itan ti ay ayatek. Nakabiro ka ko ni ti pudpudno ang mga ayat kanya. Kat siga, Daniel, agbalbaliw ka matay. Iti kasta, agdan tumot mga ayat ken ka, iti napudno. Agyaman na ka. Adayo dito'y ayan mi, ngam ka gumaamlat tati may borsyo. Ha? No impakaamum ko makanyak nga umay ka ita. Nagluto ako maiti pangal daw. Saan na, Ellen? Adamot imat ko kasi daan parakin ka. Oh, atoy, naluto na itan. Anya? Ay na, nagbanglumat ng daytoy abulalo borsyo. Kasla daytoy ti bulalo anay dumdum may ti panagangot ko. Parakan ka na ita. Sabay lang ko matamaguston ti panaglutok. Simple lang nga panagluto na ita. Saan ko pa'y lang ang naramanan nga magusto akong tibang luna. Kasla mabisinak paikit din na nakaangot. Agyaman ak no kasta. Siyak ti rumbang nga agyaman kan ka, Borsyo. Agyaman na ka talaga, Sikalhang ti lalaki anang isang pat kanya iti si Daang.
Sino ti bisita mi tay anak ko? Ay kwa, ni Bursyo dayjay tatang. Bursyo. Iso ka di dayday. Di agdadadon kin ka anagalas ti apelyedo na. Ha? Anyang aminan tay buwanagan na. Bursyo kinkinod tatang. Ay na. Por Diyos, por Santo, pakanawam. Ay pakawanem. Tapno iba ka kinda. Dak kayat dayday nga agbalin ang manugang no bilang nga. Ipakpakaunakon. Tatang, anya ka di day nga ibagbagayo. Ay, basta! Dak kaya dayjay ko naktumad. Abay, no isut agbalin nga asawang, maayatan ka nga rod iti apelyedo na. Anyan tulangan tinagan mo. Ellen Kinkinod. Kasta? Ay, nagdala sa dinggay. Pakanawang manay. Anya? Iso ano mabalin? Ibagamgang ko na. Saanan nga umay dito'y balay, ah? Dak kaya't dayjay nga agbalin ang manugang. Kunakbalan. Dalaki din. Anya? Gapula ang iti apelyedo ni Bursyo. Iso ti makagapo no apri asan akayat ni tatang mo? When friend. Ay, jak amo man iti dayjay nga ama. Nasingpat mat ni Bursyo. Awan makunakan kwa na. Anya? Kuna ni tatang, no kano ni Bursyo ti agbalin nga asawa, agbalin to kano nga Ellen Kinkinod ti apelyedo. Ay na, makakatawak man. Ngam anya nga nga rot. Apelyedo laang dayta. Nagalas kano adenggan. Anya lakit din. Tinapatag-akad na singpot jay tao. Dayta nga ruti kanayon ko nga ibagakin ni tatang. Awan latamat. Saan na kano akayat nga agbalin ang manugang ni Bursyo. Gapu iti kinkinod nga apelyedo na. Apay kumaasaan mo akayat dayjay a Bursyo, no kayat mo't ni Ellen. Ay, oray kayat na. No kunak adak kayat. Awan maaramilan na kunak tumat. Anya? Nakalalas tinagan na. Kanya kita Bursyo Kinkinod. No istagbalin nga asawa ta anak ko. Ellen Kinkinod ton tinagan na. Ay, diyan kayat. Anya ka lakit din aya. Katnagan laang mo't dayta. Tinapatag kat nasingpot jay tao. Basta, no kunak adak kayat. Nagpili ka mo't dan iti agbalin ang manugang mo, Manong Julio. Sa anak anapilay, ngam tila ang dak kayat, ti apelido na akin kinod. Oray mabaakan ti anak ko, ngam ti makiasawa iti kastin ko ana, salbagit eh. Ay na, nagmayat batan day tapurmam si Kalandaw. Una na, mapanak man di balay da Ellen. Mapan ko man sa rungkaran. Anya, kayat mo asawan, ar-armom ni Ellen. Una na, ngamjak pa'y maibaga no adanamnama kan kwa na. Ngamin, saan laang matasyak ti datdaton kan kwa na. Ha? Malaksid kanyak. At dapat yagnagan kano iti Bursyo. Ah, Iso ajak pa'y masigurado nana. Ala, inak pa'y nana. Parang adda ni Ellen di tabalay da. Oh, si Kamagayam Lando. Ay, uwan tata. Naimbag nga orasyo. Ay kasta magking ka ah. Nakaumay kamay. Uwan tata. Umay ko kumasarungkaran ni Ellen no adda. Ha? Ay, ni Ellen? Ata! Kasir-sir na laang ijiban niyo. Agdigos ka no kay.
Ay kasta ka di. Ala, urayak nga ro tata. Mabitag, sa ludsudan ka man lang daw. Abay, agdatdaton ka kadi, iti anak ko. Ha? Ay, uwan tata. Kasta ka di. Ipapatim barok. Ano tamam, no si katikayat niya. Ha? Ay, kwa. Ado, te agdatdaton kan gwara. Ada pa di awanan bain, abursukin kinod tinagan na. Isun sa dayjay ti kayat ni Ellen. Ngam, diya magkayat. Anya? Nagalas ngamin tinagan na. Diya lang magustuhan. Alangan kay Dimay. Ano isuda man ti agkatuluyan ket Ellen kinkinod taon tinagan ti anak ko. Ay, diyak laki di kayat. Ay, tata. Isungarmam ti anak ko lang daw. Aramidam amin akabayam. Napipiyapay tapilidaw. Nubilang lang. Ngamunday siya, bursyaw. Kinkinod ang nakalalas. Salbag. Kaslatay lalaki kwalaing tisapsapulan na. Ay, nilaki din. Lando. Pasensya ka lang kuman Diyak kayat apasakit ang tirik nam. Diyak matla kayat amang namnama ka kanya. Ha? Awan makunakken ka. Gaputawan mo't nadamag ko asan anasayat nga ugalim. Iso na lang taawan riknakken ka. Anya? Saan ko mangagsaksakit tirik ng kanyak mangkita ka lang iti sa bali ang babaeng armo. Saan asya? Ellen, ada ka din kayan ayat mo? Iso asaan nakakayat? Kasta ka di? Saan nakasta? Awan pa'y kaayan ayat ko, Lando. Tas itinakunak, awan riknakken ka. Nasaysayatan tay ibaga, tay mang namnama ka iti awan. Apay analpay ti abaga ni Lando Apimanaw, Ellen. Ha? Anyat kayat asawan dayjay. Tatang, awan nga rod tirik na kanilandong. Iso nga indiritsukon kenkwana. Anya, kayat mo asawan? Dayjay abursyo kinod ti kaya mo? Iso ana ibagam day takin ni Landong? Anya? Ay napaw! Ellen, ibagbagakon king ka. Nung iburso ti makatuluyam, inaldaw ti gubat dito'y balahoy kunaktumad. Tatang! He! Diyak kayat ni burso, apara king ka kunakmanan. No di mo kayat nilandaw, ti sabali laangan, ti pangibaw ingam iti panagayat mo. Sana dahi di aburso, tadak kayat. Anya? Ay na, bayas. Sumsunggarak tungkal mapanunot ko na yung burso. Ang lalaki din. Anyan laki din ay di amang friend. Ay, wen nga ron. Makapasan na ay. Apay ngamin nga iso ti agpili iti lalaki aparakan ka. Day tangarod ti parikot ko italuning. Kayat ko ni Borsyo, gaputan na singpet. Kun nagagad, responsable a lalaki. Tay kunada nga rod, no ay ayatam, ilaban mo. Iso ano ay ayatam ni Borsyo, ilaban mo iti amam. One friend, talaga day ta ti aramidag. Nasingpet ni Borsyo, komportable ak tunggal iso ti kadwak. Kun nahidumduma ti ragsak amariknak no adda iti abay ko. Basta, saan ko amay explain? Basta, iso ti kayat ko. Madlagayam. Iso akasaritam ti amam. Ibagam day takan kwa na bareng maawatan na ka.
Naibagang orasyon, tata. Awan tinaimbag nga oras no sika ti makikita. Sika, Borsya. Ha? No ti palag ko na, kat anda namnamam iti anak ka, nagpitot ka. Ala, idiretso kun ken ka. Saan ka akayat para iti anak ko, ha? Maawatam, ha? Tata, Iso pang asim. No kayat mo pa iti agbiag iti napaot, Borsyo. Saan ka nagsubsubli pa iti ta? ha? Mangkita ka laangid iti sa baling arbam. Saan ati anak ko? Tata. Awanit ka doon pa yan, ngam. Ah, Ulit ka. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot. Saan ka nagparparang ganyak? Agtubtubo talaga ti sarak no makikita ka. Tatang, apay akas di matantim pagbagayo ken ni Borsyo. Ha? Taapay, saan mo't adakas nagitimbag-bagak ng kuwana? Imbagak lang mo't tagpaisaw. Anya? Ay, unay kayo matan, tatang. Saan kumamat akas taa? Ne, apay, anyat kayat mo asawain? Ni Borsyo at talaga ti kayat mo. Ay na, imbaga akong kinkwana nga awan namnaman na kin ka. Kin maysa, imbagak pa yan asaan nga pakpakita ditoy no kayat na pa'y tagbiag itinapaot. Anya lakit din, tatang. Kaslamat la animal tinamay anyo ken kuana. Apay, awan aya tirik na namat amasair, gapo itikas jay nga imbagbagayo. Nita, isakit na. Ay, basta. Nukunak asaan ko akayat. Saan? Diyak kayat apelido na. Aking kinord. Kenang nang runa diyak kayat kinatao na. Anya? Ang tubo ti sarak. Tunggal makitak ti panaggrupo pa na rayjay alalaki. Hey! Ang lalaki din! Awanan, friend. Ha? Anyat ka mo asawan? Awanan, saan ko na makontak ni Borsyo? Taapay. Nagsukatan iti number. Kan nag-deactivate mo iti Facebook account. Anya? One friend. Idi na minsan ngamin ngay may balay, asarong karan na kuma. Pinagsasawan ni tatang iti agkakasakit sa rita. Iso dayjay, saan ba't na nagparparik na kanya? Anya? Ay una yan ti amam. Talagaan na po do, ti dara na kinibursyo. Day tangarot ti parikot ko ita. Nakasingsing pat dya tao, ngam naaramid na muta na nagsasawan. Uray ko masaan na kayat. Kat kinasarita na kumamot, iti nasayaat saan nakasta? Amom mutan ti amak. Saan ama kasarita iti nasayat? Nang runa no may papan kadag iti lalaking agdatdaton kanya. Nang runa kini Borsyo. Anya, agapaw, mapagbabawiyak din naramid ko. Ha? Anya, ay ulay kan manong Hulyo. No saan mo akayat jay tao para iti anak mo? Kinasaritam kumamot iti nasayaat. Saan akasta? Anya kasarita kiti nasayaat nga ibagbagamag. No nasayaat ti pan nakisaritak, sigurado nga agsubli-subli latay di balay. So pinagsasawa ko na. Anya, Imbaga king na, no kayat na pa iti agbyag iti napaot, saan nga umay iti balay? ha? Oh, itam, kat manon alawas asaan ang nagparparang ti loko. Talaga nga agburburik ti tarak no magititak. Iso asaanak anak kapagtipay, pinagsasawa ko na. Kahit anya ngay matin ako na ni Ellen iti dayta. Teka, nyapay kumangay. Awan na ramidan na. Lalaki din.
Hoy, aday bagak ta ha? Anya dayta. Taga dito'y ayan tayo mutlagayan, ti kaayan ayat ni Bursyo ita. Ah, asino? Kan nakamuam iti dayta. Ni Melissa, jay kabatch tayo ngay. Jay anak ni Nana Piring iji sintraw. Anya? Naibagan ni Maria kanyak, ili na minsan, ang nagkaluganan kami iti tricycle, iji ili. Kasta ka di? Kan among, nakunana pa yung umadanin ti panagkalaysada. Beach wedding ka no. Isu nga ijay Boracay, ti venue, ti kalaysada. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinod. Ay, ada bukod na abalay. Ada negosyo na kan ado tilugan na. Pudno dayta, friend. Bak na nga talaga ni Borsyo. Kantang runaan na. Nasingpet pa'y. Kan responsable ako na. Ay, sayang nga talaga. No saan ko ba napili ti amam, nagswerte ka kumay ti dayjay alalaki. Si kakumati kalay sana itan. Ay, sayang! Asino may tinakaamuam iti dayta? Kano iso ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayaw manungulyaw. Nagswerte at talaga day di Maria. Baknang ti mangikalay sa kunkwana. Anya? Talaga gayam abak nang day di aborso kinkinaw. Sayang laeng ta saan ani Ellen ti ikalay sana. Ha? Agasaman, adu gayam ti negosyo na. Adaw tilugan na. Ada bukod na abalay. Kan ijay pa'y Boracay ti pakaangayan ti kalaysada. Anya? Ay na. Talagang harap nga damabalin na iti biyang nukas ka. Pasara na ibagbagan ni Ellen kanyak abak nang na dya abursyo. Nanya, Kano aya ti aldaw ti kalaysada? day tatijak amaw. Gamkasla ti kunada kat inton umay abulan. First week kano ti jawn. Kasta ka de. Alaman nga ro tagawid akong. Inak ibagakin ni Ellen ako mustain na ni Borsyo. Barang at dapat tinamna mga agbalo ti panunot na. Sikan ko mga binanak ko. Payasan mo nga imbagbaga kanyak abak ng gayam ni Borsyo King Kinod. Ha? Tatang? No imbagam ko maidi pa iladamo, nga dagayam mabalin na itibiyag. Di saan ko kuma pinagsasawan nga urikin kinod na pilito na? Anya? Eh, anak ko, kumusta ang bangkite? Awagam, ibagam akasarita nakakanupay ni tatang ko, kunam. Tatang, nabayagan ngawan komunikasyon mi ka ni Borsyo. Manipod idi pinagsasawan niyo. Kan maysa, alangan kit di mat akong di kumusta akan kuana. Itan nga umadani ti kalaysada ka ni Maria. Yeah. Nakababayin matano kasta. No saan ko mga apasig nga kakadakas timbagbagayo idi kan kuana. Nalapit na siya kumatikayan ayat na ita. Basol yumat lang tatang. Kapula ngamin iti apelyedo na kasjay tinararamid yung. Pasensya ka kuman anak ko. Saan ko maingami nga amo abak ng gayam? Sarabale. Nadan tumanan tagdaton king ka. Uray pa'y kinkinod tumanan dapililo na. San ko ngong ungtan anak ko? Anya? Ay nananang, naging pisday ta kami setam armwar. Agbra kayo mo ta. Ay, ya kalaki dinitang. Bakit anak ko kuribubut daytan? Awanan ti ilamang ko pa'y. Uray pa'y nanang. Agkawas kayo mo ta, itinasayaat nga uray bakit kayo. Urnusin nyo ti bagbagiyo. Wano day talangayo armwar. Masiguradak lakid din nga agbra. Saan na masapol iti bakit akas kanyak dayta. Di ka ba laparaagan ti papanak? Anya lakit din ni nanang aya. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak di tang anak ko. Sa maysa, 3 kayo nga kakabsat ang nagdalan dita. Iso ang napuspusan. Ni nanang. Dayjay tumaga amam, kumikilaban. Anya ako may kilaban nanang.
Tunggal sumangpat nga gapoy ti trabaho na, mangilaban. Ha? Ag kilaban lang arudan, ag merienda pay. Libangan na ti agpadaw iti anak. Anya laki din ni nanang. Nabayag lang aruden api musay day di tatang. Palagip ko laeng, anak ko. Iso adi mon dilawa, ti pa nagkaw-kawas-kaw, tabakit aklauna yan. Ay, sos! Ilukayas mo lahat ng datapaldang may misbo na katakder nanang. Ay na, nagbayag kan to mamagilukat, itiri daw ti balayaw, makais-isbo akaw. Sapay nagadot yung labas sa tao di paraangan nanang. Ay, awan bibi ang kau kadagi tatatao, ang makakita kanyak, nga uray ibuyang yan kau, iti sangwanan da. Ang nalakit din ni nanang. Awan mati maalad na kanyak, gaputa ba bakit anak kong rudel anak kau? Dandan ni Jack to pa yan makita ti dalan ko nga agawaid. Nagkapon nyo Napanak na kiburas iti tarong nga rudel anak kau. Mala, lukta mon ta balayaw, ta makiinumak iti nalamis adadaw. Oo nanang. Ay namanong, kanayon ko abagbagaan ni nanang nga agkawas mo't iti napintas. Ngam bakit kanumutun? Anya lakit din ni nanang. Bay-bayan na ti bagina. Ipalpalubos na bumakit launa yan. Awan kanumutlat serserbinan, kaputawan mo't day di tatang apagpapapintasan na. Muray bay Adamad na kiti nagpipinta sa kawas na. Hanggang di naman kayat nga isuot. Kayat naman tapag kawas na kiti old fashion na badbado na. Sintiren na pa'y dagiti ibagakan ko na. Iso abay-bay aklatan ano ko? Un gayam, nitang ading kaw. Buludak pa lang di wasayaw. Tadabalsigag apunti kayo. Daka mo no sa dino ti ayan diwasay na Manong Rodel. Ginanang ti pagdamagang, ta iso tinalaing agidulin kadagiti gamgamit. Ayan ni nanang aya. Napanbiit di matang itiso ka ijay tersena. Urayo mo, Manong. Oops! Ay, Diyos, may hatag digaw. Naglabis, tinanong itigripa o. Ago parak man nagdigaw, stop no presko, di bagay? Oops! Agparparangan day tani. Anya kumanita nga nakaw. Bakit ang matayin? Awanan ti kargana day ta. Kaya rigan natin nagagaw nga okra. Anya lakit din ni nanang. Kasanon no adda umay agsak do dito'y gripo. Kat makita na day ta. Kamakita na lata. Anya kumagay anak kaw. Agsak do nga kay Dain. Saan asak ti madildilaw mo tamaday? Indun pa na maablingan ka. Nanang, Nagpigsa pa'y mga ron ti amabling kaw. Maulaw kan matali mo daw ti mamamlingak. Iso adinak dila-dilawa nitang. Naripit ko nagiti kayo apang sumrod ko. Nayunak pa'y nga ta. Adumad sinday ta. Sayang namin nagiti mabati akayo dito'y minuyungan no jak alaan. Ay, alaag lang nagiti kayo akabala kabagkatay. Ano mang sit-sit kanyak? Sino ngay day ta? Di magayang gabi day tamang sit-sit kanyak. Buksan! Umasidig na nito, kaltingan! Na, anyat ibagangay kanyak day talaklakayan. Ipapanak man lang nga di kayan na. Sikang magdahal ti masabat ko dito'y paraangan na naosang. Ngam, apay nga agsakang-sakang kayo amag na.
Musika mo gaya mait. Nasa kailangan minti patong ko. Iso akas laag saka nga kamag na. Tulungan kayo nga rudan amang bagkat kadagiti kayo nga imutyo. Tapno saan kayo ang marigatan, nana? Ay saanin. Kabalak mga bagkatan na gito ya kayo mait. Saan mo't ananagsan? Kandayrwa ko nagbagbagkat. Ha? Kabalak to pa ya bagkatan tinalo magalakay. Ay dahil ito laki din kayaw. Tijak kaya abagkatan. Sige mait. Panawang kapay. Wala na, Osang! Anya jay ko nana itay, akabailan na kano abagkatan dinarok mag-alakay. Asino kumangay ti bagkatan na alakay? At nabayag mo tan abalo tinatay. Ni nanang, dada ito mo day tapaldam. Ambom lang nga rudan adada itak. Namagumpay lang mag... Jay samot kagat-gatang mo apaldam day ta nanang. Baro pa'y mo't day ta. Barungag paiso. Ngam nalaka mapisang. Naranggas to mo day dya alakay. Ha? Asino alakay ti dakdakamatin no nanang? Anyat pa kainaigan na itidada itom apaldayo. Ay, ukwa. Ay, ti kayat ko asawain. Naranggas jay bulog akalday. Takinaga na to'y paldak. Anya? Adda ayamat agkagat akalding nanang. Ay, adra ditang anak kau. Insapli-saplit nakpay ay so napisang ti paldak. Nalaing pa'y asumando day di akalday. Anya? Ayan kay wasaya binulod mo, Rodel anak kau. Di mo matinin subsubli di balay. Pasensya kayo, nadyak na isubli adagos diwasay nanang. Inusar ko pa yung minitay agsapa pinagbalsing. Irwar mo nga Rodel, tada mo balsigag anak kau. Papanan nyo kaya nanang? Ang damat di kan dita ulo yaw. Harabatek day ta adikan. Tapnusan nga sakit ti ulok, abang susuon ka na giti tayo ang maalak iji kabakiran. Saan kayo na mapanmangayo nanang? Panawatan kailangan iti pagsungrod yaw. Ay kukwab lang na giti kayo, Rodel. Inak mo mangala iti bukod ko akayaw. Tadyak kaya kag daw-dawat iti pagsungrod. Anyalakit din ni nanang. Mala! Inkairwaran jawasay, tanay aldawang. Diyak kaya ti mapudutan amangayaw iji kabakiran. Inawan nanang. Ano man ang tinaurnong ko akayo a pagsungrod ko. Nawadwadin day to'y. Mabayag day tuyan a pagsungrod ko. Anda ba din mang sit-sit-sit kanyak itisan unay na adayaw. Osang, dito. Kumita ka dito. Ha? Ay, hindi manin gabi day ta. Umasidin ka, Osang. Arte lang. Panjak! Ang dabayawas ka. Nagdadakkel. Ha? Ay sige! Urayan naknarod ginagabay! Ni, dada ito mo't day tamanggas ti kami setam nanang. Nagdakkel mo't ipisang na. Wan, anak ko! Tunggal sumangpet ka anangayo, mapisang ti kawusyo. Anyat na pasama kaya? Dayjay man asunggo. Nagbitinan na ti kami sitak iso anapisang. Anyat? Adda sunggo ijay na ngaywan yun, nanang? Adda anak ko! Nagsutila sunggo. Imbis ajay tayo ti ulian na. Saan mo nasak mo ti kayat nakalayatan. Anya? Itaman pa'y nga adda sunggo ijay kakaykaywan, nanang? Balang na ijay asunggo anak ko.
Kanan na amin na makita na. Nagrawal! Anya? Papapanan nyo aya tatang. Saan kayo ang magtatao dito balay? Malaman na sumangpat kayo. Ang mumbitin ti baro, mait anak ko. Mapan na sa pulay niya kasilpo ti puso na. Anya ka silpo, sasawin nyo tatang. Kasilpo ti pusok, anak ko. Anya? Kat, ada nakita yon akasilpo ti puso yo, tatang? Adan gumjak pa'y mabaling nga iyawit dito balay. Kaya't yo asawan, adan ka ayan-ayat yo, tatang. Adan! Jaklay bagbagaking ka. Anya laki din ni tatang. Laklakayan kayo marudan. Nagsapol kayo pa'y langit asawain nyo. Kabailak pa'y matmait. Saan nalin na kayan ti agayat? Aginggat agpit-pitik ti puso. Makarit na latay, ayat. Makamu kayo lata, tatang. Kat, asino nga day takasilpo ti puso yo ako na yo. Basta, mamuam tulata no sino di ibagbagak ita. Ta limit pa ang dilasyon may. Ay, secret pa ang maig anak ko. Ibilang ko man na gito'y kayo dito'y paraagan at numakangkangan da. Nadardarang to no may sungrod ka. Usang, Pangkis sa sugaw! Ay, nay, ay, pangkisasong ko. Kung kunambatin ka na usang. sinalbag kagabay. Si kamalagayam, kinigtot nakpay. Pasensya ka no usang. Sumurot na kanya. At napapananda. Sa di daw di papananta gabay. Mapantag bayabas. Manjak! Umay ka na usang. Mapantag bayabas. Manjak nga raw gabay. Kapay ngay. Makabandog ti umuli ti bayabas. Saan ba't kasi ka ti umuli iti bayabas? Siya kung ti umulay. Tapno saan kan amabandaw. Isa sumurutan ka niya usang. Makaamu ka gabay. Itay ka kaya pumanag na diti paraangan, nitang ating kau. Kasla da sapsapulag. Sapsapulag ani nanang Manong Rodel. Pimanaw asaan ang nagpakada. Anya lakit din ni nanang. Sa di naman narudan tinapanan na. Kanayon ngagpukaw ni nanang. Imbag kumamot nagpakada. Wano, napanmanan na nga yung igibakil. Imposible amanong. Nagadupay lang ang dagiti kayo nga ibilbilag na ije paraangan. Nabuntuon dan. Sa di nung arot tayo ni nanang itan. Ay, gaka mo manong. Sinapol ko amin ng aposible apapanan na. Agawin tulatan ano makalagip. Di naman siguro malipatan ti daalan na naagawin, ading kau. Si tama ti masabat ko dito paraangan nitang. Kasi la aburido ka mat. Sapsapuli nga rod ni nanang kumait. Itay pe agsapa ang mapuppukaw. Anya? Nabanugak pa ikit din amang sapsapul kin ni nanang. Madanagan akong. Agpadat na nga rod Agsapsapulak mo't laang hindi mapukpukaw. Nitang, Anya ti kaya't maasawan mait. mapukpukaw mo't ni tatang ko. Nagsapa apin manaw ngam saan mo't din anagaw awid. Anya. Ngam naku na itay agsapa. Amapan na kano sa pulon, jay kasilpo ti puso na. Ngam aging ga ita nga oras. Saan pa anagawid ni tatang ko? Nasaya at mata nasurutan pa'y tinagawid dito'y balay nanang. Malamon ang nagawid kayo. Napanan nyo aya.
Kwa, napanak mo nagaliwak say anitang anak ko. Jak kayat ti Mike ikan dito'y balay. Ha? Apay di tapal tayo, nanang. Kalumlumot. Ay kwa, awan na ito'y anak ko. Apay akalumlumot day tapal tayo, nanang. Nagtugaw kayo, iji kalumutan. Ay uuwain kas nagagpaysaw. Naidalupi sa kak iti kalumutan. Iso analumutan ti palda ka nagawid anak ko. Anya? Ay naggalis nga dalan ko. Iso anay patugawak iti kalumutan. Saan la aday ta tinapasamak kanyak. Anya may nanang? Naipaklabak. Naidatakan naipasikigak pa ya. Imbaglaki day ta nakabango nag-adagaw sa nakaw. Anya? Madanagan na kininanang Manong Rodel. Agkabawsan ni nanang. Agkakanatin dagiti bagbagana. Nadungdungrit pa'y anagawid. Atiw na pa hindi na panakisag ka. Naitamo ti madmadlaw ko kaninanang. Nakaron ti kabaw na. Di na pa yan maornos ti bagbagi na. Manong, No, niya dyan nakita na nakawas na. Ison ti isuot na nga ure marutrot-rotan. Nakadumat ti napipinta sa kawas na. Yung kayat na ba't nga isuso. Dagiti kadaanan na bado na. uray no bagbaga ak ni nanang. Saan adumdumog? Mabanugak lang amang bagbaga kan Juan. Okay. Ayan nga ron itaninanang. Pinanawak ijay balay ang manong. Binilin ko asaan arom rumwar. Pinaglabak tapno di na mapanunot ti rumwar. Nasayaan nga ron nung kastadin ko. Palikot ko ni nanang amar-mara po ka, manong. Rumwar asaan nga ang pakada. Nanang, gimatangak iti baro a kamisetam, kan baro abram. Isuot mo dagitoy, tapno saan kayo nga aglang lang nga alusyang. Nagpuskol na kita kamisita nitang. Nasalimuot no isuot. Anya, May mayat na giti na ingpis a kamisita. Ta presko iti bagay. Saan ako na mapudpudutan? anya lakit din ni nanang. Gimatangak nga rod iti usarin nyo, tapno saan unay amadlaw day ta ilimlimang yung. Imbag kumano agbra kayo, kat saan mo? Anya kumangay anak ko. Bakbakit anak on. Awanan ti may limang ko. Jak makakute ana imbag mo isuot ko day ta abra. Ayos laeng ano, adda kayo dito unag ti balay nanang. Rumrumwar kayo mat nga rod, kat madmadlaw day ta. Adula aben. Anya nga adula amin nanang. Saan kumaanatang kanti ulo yo? Ala, isuot yo dagitoy, nurumwar kayo. Barbaro ti kawas ni nanang nga rin din ko. Wan Manong Rodel, ingatangak iti baro akawas ni nanang, tapno saan nga aglang lang nga alusyang. Nasayaan nga ron nung kasta. Dandani nga ron jak na ilasin itay masabat ko iti dalan. Baro ti kawas na. Naurnos mo't basit ti langana. Ay namanong, nakakaasi ak alangal lukoy kan kuana, nga isuot na dagiti ginatang ko. Nagadupay lat ibagbagana. Kasta kumakanayon ni nanang. Di na baybay ang tibagina. Nagpintas ni nanang na maurnos na tibagbagina. Talaga mat manong. Manipod ngamin nabalo ni nanang, napukawan ti interes na ngagpapintas. Binaybayan nan ti itsura na. Usang, Anya kararabidem dito'y pangaagan gabi. wow! Kasla ka barbaro ti kawas mo usang. Wen, ginatang ninitang nga anak ko. Pagbagay, maugday tabaro a kami si usang. Agminar ti kinapintas mo. Umadayo ka man gabi.
Ang mga makita na kaninitang anak ko. Hindi ako bagay nung makita na taninitang. Agsarsarita tamot lang. Ang mga nga ron makadlaw. Diyak kaya't amaamuan da boyfriend ka. Ha? Ala, pumanaw kan gabi. Saan adito'y ti pagsaritaan ta? Diyak kaya't amaamuan ti anak ko ala birds ka. Sumurot ka nga ron kanya kusang. Iti sa bali a lugar ti pagsaritaan ta. Siya di daw a lugar. Mapantag bayabas. Anya, agbayabas man ti kayat mo gabi. Ay, di ka lang maumumamang mga niti bayabas. Day talaki ambaw nga ramidan. Nanang! Ayun nyo! Nanang! Awan mat dito'y balay ni Nanang. Pinanawak laang itay dito'y. Kaddabiit naman ko ginantang ijay tersena. Ay, napnapanan nga tamanan na abakbakatan. Pimanaw manin asan na nagpakada. Ay naapo, nagrigatan ay atagtarakan iti bakaw. Sakit at talaga ti ulo ni Nanang. Nitang, siyempre kaplatan tanay. Nakalukat mo tirinaw ti palayaw. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kay tinaunag. Kasla da pagparparikutan. ni Nanang amanong. Apay ni Nanang. Pimanaw manin asan ang nagpakada. Malumto manin no agawid. Anya lakit din ni Nanang. Pampanunutik lang amin ti kasasaad ni Nanang. Gapo ta bakit launa yun. Kasanon no maulaw. Wano dinan masurutan ti dalan ng agawid. Nakaroon ti kabaw ni Nanang. Adun ti maliplipatan na. Oh, nene, alam pa na ito ipadigo kasi dahil nyo kanya Nanang. Kalpasan na, tulungan ka amang sapul ka ni Nanang. Ayun man nga rod manong. Anay ko, nagado ako tun dito'y nagidaan tagabi. Anay, Jesus. Ay sas, nagadugag pa isaw. Kinaganda kong nagiti ko tong. Ikatandang inilagado ako tun iti bagit gabi. Kung kumporme, iti kag tagatanda, nagsakit. Wano sang, ikatigdag iti nagado ako tong iti bagay. Itay pa'y asap sa pulak ni Nanang. Nabanugak pa yan apo managna. Di ta kakaykaywan ki pag-iintagak nga agawid. Agawid ak pangatan. Anay, nagsakit. Ikatandang iti ko tun. Nagsakit. Ikaw lang galaw. Umikat ko nagiti ko tong iti bagay ko sa. Dananang kang tatagabi ti adda iti kasamahan. Ayun na hindi lang nga daaddo. Pakawanin da kami, nitang balasang ko. Ayun, anak ko. Pakawanan na kami. Inlimod mi ti relasyon mi kani gabay. Kaputa, mabain kami. Ay nananang, awan mo't ti mangiparparit ang makirelasyon kayo. Saan kami mo't alapad kini Manong Rodel? Nitang. Kitain nyo man tilangayo itakin ni Tata Gabi. Nagbinatlag ti intero abagiyo agapuanan ti kagat dagiti kutong. No kasta. Mayat kayo nga asawa anak ni Gabi, anak ko. Ay katuan ananang. Apay ko maalapdan kayo no agin inayat kayo laki ni. Ang yaman na numaawatan na kami kiniusang nitang balasang ko. Nakasagana ka mga asawa kang kuwana. Lab na lab ko ni Nanang Mau. Anya nga ro ti plano yu ita, Tata, Nanang. Ang kasari kami, iti kami ikan na panawin nitan. Ha? thử vô cái buổi nhà em đi anh áp lực. Ủa anh vô ngủ em được
anh mừng luôn á. Thôi, em vô tủ anh đi em biết. Ok. Đồng chí Mai Vũ Đạt hay Mai Vũ Đạt, bị cáo Mai Vũ Đạt phạm án gì rồi, cho án gì đi luôn anh. Bị cáo đâu vận chuyển ta trái phép người ta dân tộc mèo gọi là bị mèo chứ bị cáo gì. thì đúng rồi. Người ta Nói chứ muốn con gái anh là cưới mà thằng bao nhiêu tuổi anh mới cho? hả? Trẻ quá thì nó không lo được đâu má. Khi nào nó có sự nghiệp, có công ăn việc làm nào nó quen ai quen. Không, ý là nó có anh hay là nó 25 tuổi, 6 tuổi rồi, nhưng mà theo anh á thì anh sẽ cho phép đừng có nghịch anh. Hư này, dễ đấy. Rồi nha. Thì ý là bao nhiêu tuổi anh cho con gái anh, cái thằng ví dụ mà thằng 30 tuổi, 40 tuổi thì sao? Ý là bây giờ em thấy con gái người ta cưới con gái trẻ, cưới vợ trẻ thấy nhiều. Thì luôn á, hai bên hạnh phúc bình thường luôn á. Tại không liên quan. người ta bây giờ Ủa ví dụ mà Người ta mình phải đi theo người ta. anh đang là phụ huynh mà anh biết sao? ủa vậy hơn 15 được không? Hơn 15 tuổi rồi. Không 5 tuổi không. Sao không? Nhưng mà anh rất thân thiết là Không thân thiết với ai này. Không, thương yêu con gái một lần sao Không không? thương không thương yêu. Bởi vì là có giới hạn độ tuổi rồi. Dị hạn gì dạng gì hả? Không được đâu em. Ủa sao? rồi Hơn con gái anh 15 tuổi chứ phải hơn 15 tuổi đâu làm vậy. bây giờ nhỏ hơn thì sao? Người bình thường không ai đi cưới người chất độc gì cả cả. Rồi ok. Rồi kiếp mà mấy bé đi, Mấy bé nào? mấy bé chụp tới. Rồi giờ nè, tới cái mức mà mấy bạn trẻ hơn thì sao? Vì con gái anh đến lúc 25 tuổi nó cưới, anh cho nó cưới. Thôi đừng bạn nó nữa được không? Đấy là cái gì bé? có cái nói chuyện hay nhất thôi Con gái Ai anh hay nữa? Không hết rồi. hơn người ta 5 tuổi rồi không? Ai hơn 5 tuổi? Ý là con gái anh hơn Tới lúc con cái Như nó lớn tuổi cỡ đó thì Không có em, không có bạn nó nghĩ gì đó chứ đâu. ý là 25 á, 25 tuổi. Hả? Ý là bé 25 tuổi rồi. thằng kia 20, thằng 18 tuổi, nhà nó giàu, Tương lai là chuyện khó nói mà. Ý là anh có chịu không chứ? đúng rồi. Anh em là vai trò của em đây là con nít là em hỏi người lớn nha anh. Tư duy tầm nhìn nó cao, anh nói tầm nhìn nó cao mà. Đó. Anh nhìn anh sao cao bằng em được? Rồi, anh cứ nói đi, tầm nhìn em chia sẻ Em nha. là nhìn cao hơn cái gì? Đó, anh nói đi. Có gì đâu. Mấy như là đứa lớn nhất anh luôn đúng không? Đúng. Đấy kia nhỏ hơn. Đúng. Tới mốt mà nhiều khi đẹp, nhiều khi mấy như nó cưới chồng rồi, còn mấy kia mới 18 đúng không? Là sao nữa? Chỉ là ba tuổi mà, còn mấy như hơn 3 tuổi á. hả? Ôi nhưng mà cũng như nhìn nó lớn gì. Thiệt, không nhìn ra luôn, bé như xíu. Cho 3 tuổi rồi đó. Ba. 3 tuổi, 21, 24. Theo Ồ là sao mày? Ồ là cái gì? thấy dụ nó mốt nó cưới chồng Bắc thì chắc anh đâu. Không. Anh nếu cho đấy mà bắt. Rồi nó bay ra Bắc là ở Dạ, nó Trung bị Quốc. Bắc nè. Đâu em ơi. Bắc nè. Lấy dài lấy người bắt em ơi. Ha, lấy người bắt mình mạnh lắm. Miền Trung anh. Không em ơi. Đó, thấy chưa? Vậy lát nói hồi là không có lấy ai luôn. Lấy con gái cập nhật người ta. Cũng được. Đây là ai nói với ai cái kiểu rồi anh. Vậy Con rể ở đâu? Ai nói giỏi trong tôi tường? làm để con rể. Không, nghĩ là nó quen con gái hay sao? Sao? Ý là quen con gái hay sao? Trời anh có kế hoạch rồi em yên tâm. Ôi, cái hạch quen gái. Có kế hoạch cả rồi, mình phải là người đi tìm hiểu người đối tượng đó, đúng không? Nói chứ anh có định kiểu bắt rễ, anh nộp bắt rễ là kiểu có cái định hướng cho con gái anh quen ai chưa? Không má, giờ lo học. Cái thời con bé như bây giờ là mấy 15, 16 đúng không? Thời mà em mới chút xíu rồi ba mẹ em hay chọc em với lại nhiều người cái kiểu bạn bè hàng mua rồi đó, thiệt kiểu em mất rồi. Giờ lớp 6, 7 rồi có bầu rồi cái gì. Ý em nói là gọi là mai này cha, Mai. nghèo á, ý là có thằng Mai đào vậy đây. Ai đào gì đây chứ? anh không có con rể luôn. Con rể rồi gì đây chứ? Có, đây, một ứng viên. Ai Ông trời mới chốt rồi mãi kêu nè. Gió đánh thằng Để ngồi bên ngoài chứ. Vậy là có nhận cơm anh. Em có cơm không? Anh Đạt không xứng ăn cơm hay. Cho Cái gái. em có đồ diễn điện nè, bộ điện răng nó diễn điện tốt. Hằng, xuống dưới bắt vào cơm đây là. Cô gì? Em nữa. anh này chưa dễ số kìa. Anh Khánh này nói chứ vô bay kìa đó.
Đen lạ phải vậy em. Nặng em xíu thôi hả, đâu có tốn thời gian. Đúng rồi, xíu thôi. Mốt đi. Giờ Đen đi nào rồi? hẹn với chọn ngày chi bằng ngày hôm nay. Nói chung nãy giờ lý năng tương ngộ. nãy giờ là bàn về ai có khả năng làm công nghệ ánh đèn cao nhất. Ánh đèn đang nhắm một ông anh là sinh năm 96 rồi. 15. Sẽ làm hả? Làm Ghê gì vậy sao? má anh Thì sao? tới nghĩ tới nữa. Chưa nghĩ tới được. Em hỏi gì ạ? Em hỏi vẽ. Hỏi vẽ đâu. Vẽ được cái này. Trẻ tinh tú. Đúng rồi. Để lần sau mua kem bút. Nói chứ Bút gì mới được chứ. Bút lông. Ý là anh Đạt nói mua cây bút gì mới được. Là gì vậy? Là gì vậy? Anh Đạt mới nói đòi mua cho em cây bút kìa mà bút gì mới được. bút bằng sách á hay là cái gì? Khổ. Sách gì? Mua cây bút. Sách của bạn Bút. trai nè. Em muốn cây bút gì? Cây bút. Cây bút á. Bút vẽ ra nước hay là bút gì? Em đặt dị dạng, anh thắng dị dạng. Hả không này mà ngồi tắt sớm với ông được. Tắt âm cái audio này cái nên tắt âm. Giải Ý là bút vẽ ra nước. Rồi được. Gì mua gà ngồi giữa này nè, trời đất ơi. Ý là bút vẽ ra nước là em vẽ mấy cái tranh màu á. Giá Là cái bút là giá bút rốt nước mà á. cô á để được hội nhóm chung thì xin Vậy cô hả? cho em ghép trận. Chứ đợi 1 năm mà không có giúp nhận được. Phải Năm đầu đã bỏ lỡ rồi. phải hành ngồi đó tí là 11 nhiễm anh Đạt luôn á. Hút ra là toàn là thịt kỳ. Khó lắm, lá đậu hơn Hút học theo luôn á. Trời đầu ai dài tóc người đó hôn. Ý là ai Có tóc hãng đi, cậu Linh đi chịu được. ý là ai em biết sao không? Ai anh đã nói là ai tóc dài là ít LC nhiều. Ít LC. tại gần ảnh hưởng cả một cái Mẹ nữa. nét luôn á. Em đừng quan tâm, em cứ đi thôi kịch bản đi, kịch bản nói gì? Nó đang nói gì? Mấy phút bệnh Ủa, coi người teo 8 chấm đọc cũng ra. 7 phút à? 10 phút rồi tắt rồi. Chứ anh Đạt cũng suy nghĩ đi á. Lựa chọn giờ như là anh Đạt không có lựa chọn, anh Đạt chọn hết. Anh Đạt Nếu là biết dần biết ta trong trận thắng mà. Đúng rồi. Ý là Nè ơi, bây giờ anh Đạt hết trẻ trâu rồi, anh Đạt lớn rồi, anh Đạt chọn hết. Chọn hết rồi. Còn anh thiếu gì cái thứ lựa chọn em chọn hết là chọn sao? thì giờ em có cho anh Mình phải có phân loại. không có ba ông gì, ba ông gì. Không mà anh cái gì là khác rồi. Tính ra là chưa là anh Đạt phân loại luôn á. Anh đưa cho phân loại rồi hoàng. Đúng không? Vũ khí sinh học. Đuổi xuống làm lại. Thì em Đạt là Vũ khí sinh học đó. Nó thay là. ở bữa trưa là anh Đạt vô một bàn cái mở lên là new folder đổi tên thua. Điều 12. tới lúc là đổi tên là chung thua nè đó, không có gì để nói với Đạt nữa. Phải quyền copyright. Quyền. Tú giờ cũng nhẹ dữ gì. Mình chưa nói chứ, ví dụ một con gái anh đi tới 2 đứa. Đi đâu mẹ? Cứ chậm chậm cha. Anh gì cũng nó quen gì đi rồi đi sao ba? Phải không? Phải tới lúc nói chuyện nó không cái anh thôi đừng. Cưng. Đừng có làm gì để hốt nó mài. Rồi cưng nó như trứng vậy. Ừ, mình khóc thôi chứ. Nhưng mà anh thằng cũng khóc đâu, gã đi mà cũng khóc. Bắt rễ mà. Bắt rễ luôn. Vậy có rẻ không? Cái đó là trước là tụi em hỏi ngân hàng rồi là em nó cưới á, xong rồi nó có về cái gì Cũng đã Đồng Nai không? Nó nói thôi nhà đây nhiều bây giờ nghe được gì, nhà nó chắc gì bự hơn nhà em. Nhà nói Đâu? cho em. Có đó. Vậy là Không rồi cái anh có muốn con khổ không? Không thì cho một căn nhà giống như vậy. Vậy là anh có nhà mà cho. Nhà hơi nhiều nhà. Nhiều nhà của ta, nhà của khu phố liên quen với nhà. Thế thì nói là có muốn con gái đỡ khổ thì cho đứa cao. Em mới cho anh quen với Mr. Beast lấy 1% cái kênh của Mr. Beast là đủ. 1% là đủ giàu rồi đấy. Mr. Beast Việt Nam đúng không? Không Không à? Mấy đứa Việt Nam cho 10.000 xôi thấy mệt rồi đó. Không đủ tiền mua xôi nữa. Nói chơi anh Đạt ơi. Muốn có Vâng, gì? vâng. Lẹ số lẹ. Đấy, bắt đầu nói chuyện rồi nhanh, thiệt khổ. Rồi ok, không giỡn. Nó thấy này. Bình thường em có nghiêm túc rồi nào đâu không giỡn. Nói gì nói chứ làm. Làm gì? Em có một cái tên này. Tên Chữ gì? K. Thôi vậy mẹ. Chữ H. Không hát ở đây. Chữ bờ. Không có chữ bờ nào ở đây cơ. Mấy phút rồi sao? 9 phút rồi. 10 phút rồi, 10 phút rồi, 10 phút rồi. Ok, tắt. Tắt luôn à?